elo si wan lo yuda ya enos onyu nyese toro na riti noi Moses okamulelo e wasata Aberu ke Deborah nanaki ko bala ipui musa gonu noi etemono kesi imoria to sa koko amumuno kalia ke da palunite kai arwana nepo dilale mu sabune na itemono kina krone kamnara ke da jaka ito kamule oraibere no chengon no kamanara ngesi katina sodit esina butor bekingoko akalo na sheshebe ona ituku na tupa kini bobo ngesi akoko na obunge soko kwa ibaren lo opone odoloto koti to na wene rengesi abongu nu bobo takan bobo nge soko kwa ete na opone bobo itingere ngesi to na tacha ngesa etengin so lolo bobo ngese butora ke Aberu nanaki Deborah office ke chama nelo C1 a reporting abe obunge si osurite edoe osoda ademare doe aite kede taok luda bunge si jakite doe ano kapeke seineri amuri na kangese kilota mna adema inengo ai tuku ai tengi kede taok ena uta utengo dite enyeriti doe da tamanga di polisi da tama polisi mamete no pedori tereke gare twani loite twen la ke gugung balange se polo nera no yariti sana kere akoto ngate kera ngara ino Enyakakin ngesa Enyakakin ngaka itengi ke diketa ok apedo ngaja unu ke dikadwe opone ka kwa pige unaso do dali lo neje twani lo anyu batama ngai sukunyi kini duoto mashomane abaleli mono ni dwe bora uno sinyamurene elo takasani no reri aitunga echokoko to me otomo kisil akangata deja kaito kamule Akokuarit ta okokeda ete ni do bunge si jakite ikedwe so do ngisi bala Akokuarit ngisa Akokuarit pedeka office la chama nelo C1 Enyakunu ibarene ngunu akani ni Enyakakin eji kedwe osodi ko entete anyun bonebe ibuikini so ngesi achamona amokyane ekokwe no bunge si tipipilti no mtekedebel atanyi na ngesa yangaritai na Akokuarit tije ke dike koko ara utatango ke da tenga na ena eta ngoi o epolike koko da yen ilonyolo nyakwana kere mama jeni be koko utaya raibo aibele mutere kaparar jeni kodile abuongo de jau kopa ene to na uri kwana akada kiboje ba Akokuarit bobo ebo charik ido ikinyomo ngulu mama nga pepe oti atoma aswa misine ika mama kaswa misine ichia kitosi na akoko ne peche peda maido kololo bangada abutoto kaya mekenga bange maido abutale orienge maida banga be akerna akoko erono depone le subuto rile sapata ike kinyomolu akoko mama do ngaro kuta yenon ara Aberu kuti ya neja ikola tekeri atoke abumo se sokamule da loped ko bilaki na konye nenu adieket achamu na diakarete ke na chajo Enyakakin dwe ngunu nyane ai choreta katoto keseda ebo ikamuto singai yongo obongo sikwana ai ateker ebo odaun lipitinge so kamule bonebe Enyakakin yesi edwe ngulu aketenge ke taok itarata duelu kwa pikete bore na bujo enaki aloso ngai Enyakakin ola reje yala mbale lo raido na ke yala mikini yesi Kanwa TV East tolbate dait ochala lo yudaya kumeli otemu kura Kongora district